Many prophets Eric Akwesi na eba mchao anyumre matrase na nsemi ntwawi a nsemi dika cho ma binchia Ghana so fo nyina ma binchia Opambo the nation prophet na maminchia mi am papa odi for my Church of Pentecost okwantu bosi akon name mechia na maminchia papa Adum Chedua na Adum Chedua Philadelphia family nyina momra so na yeni nkomo Philadelphia emanyina momra na yeni nkomo na asemi twegu internet no so na asemi na twegu na no odin na me hu ye no ehu adwiri me eti enso agye nsam na ma unse nipa bi accuse papa Adum Chedua na nipa so mo accuse papa Adum Chedua no odwe ho a enti asini enti me si Philadelphia movement omra metie sa na mo fa nkom papa Adum Chedua oluman se me mani chi onipa a wotan nipa ena mani chi nipa obi ya de mana enso nani enji bacha sana ya kan bacha for comment brawo wo ye Philadelphia movement a me bacha sama me be kan efe mo papa Adum Chedua ho wo ni se me de me tie asem fa ho a me ntrase enji for comment na bola avo no so na share video no mani pa 5 na me kan say aha Attention TV na kwa University Foundation na boy chidom me ba cho tie na tie ni na ka tire o krase all shall be well only for back to back Ghana so fo nyina esi e preaching kwaje asem no eto na we ahyemkom papa wusu be mpa me chiawo papa wusu be mpa say na sorry glorious way international I want to yesi presidential seat no on the kura no papa ya de say kura na mu me ma Jeffrey nsem say da no ka say anwea wasesa anwea nyina katu a kura ba ko faso me di kan fine na me say ya papa John Dramani mama baba nti me di kan e ko fine papa tio papa usi papa tio me di kan ko fine na me ko fine no ana me bo ne poto ho nti medikan akofa be ba cho tie papa usu papa tie ade na so de ba be mafia no me ko fa no 2017 2018 ai be 2020 election no ana me ko fa ese wanya ye onyama na osunsum awie be this time around ya biti papa ebe deep on ebe ti wonsam maye ko ani ene no ma ai page ni so say papa Adum Chedua abompaye e mama me bi oni ni kun omo pe eba omo pe dai eba ene omo ko papa Adum Chedua ho no omo ko e no papa yi e de oduma Nyankopon de adom no wotene nsa hwe osoro ene oni osoro kasai no osoro tie no osuru hunu mobo eno okasa to osuru mu mama mi enyaba na before meka ho asem eba ko hwe video ni bia ba no be pa cho mo de munya montam Adum Chedua ma montam kutu bejina so na ti asem America jina so na share video no like page no fansa bo like no so papa why ade papa wu be u ka no kore enna mimi hie o sabi before kwa na Adum Chedua nyama o ye na enye fe by 4 GB 4 7
Sabi we kura mtu jimi for kura me dem mu jase na me ti se papa dum che bia ka se o mama papa we the story for paper social media internet never lie na me ti se yes papa no see say adum che bia ho eno ko mama papa dum che bia bom pa ma na eni akwara no krompe amo ne abusuafo nyina aka bom amo apo ba no oh Abrante waiting in Yakopon ma oban bi no because be say papa do che bia kra e bia e se ni nipa kanenti ompe me be kire unyansa Proverbs chapter 9 ko Proverbs chapter 9 wasi nyansa sini dan wasi ne dum nso wakum ne mmoa ko wasi wafra ne nsa na wasiesie ne nso baba dum chedua abrante so obete wase pa no wo nyansa dan wasi a wodi nyame adwuma na wodi dum nipa anka wodi papa na ntra se nwene ho se ne one ne yere ware how many years ni wo obi fi se bia me bedi atem ana me bedi fa ne papa dum chedua no kra na me beka sabi sawa bom pa wanya bani bi no waka kire wo se sabi akwara no oye sabi woni be bia fa dum chedua ye ba osre no de ma wo papa dum chedua sre ano de ma me yesofo me yedifo me yedifo difo bia ni nua ya de nso nani no ni nua ya de nya ne fe no na se ene na papa dum chedua bompa ya ma obi ena wanya ba na se me na me bompa na ka se o ko sofo ntimi ma kwan ma Ghana for me say nyame asem ne bo ba din o nyame asem ne bo ba din Krachi move ko Proverbs chapter 22 no mame na me ka se bi won tira papa yi nyansa sini dan but it takes those who have wisdom before and go adum ti eduase adi se nyansa pe ena nipa Umu nyansa pe na beti adum chedu ase o na mom wo mo a o meti adum chedu ase ne chese nyame honhum ti omumu enti enkosi da ben ena papa e be attack na akosi se obefi asase so moma nyame adwuma na yeye ne enye ni pa bi fe ye wo de adum chedu anya ne de papa yi atiefo ka se bia metwa atro mo de ma tie video ni kakra. Yes. This lady asked to kneel and then to share her testimony. Take it no receive. Through that testimony, she said that she had mistaken it, believed in it, and God conceived. The husband and her and his household says that they don't want that child. Adam. Oh. Adom. Miampa na minie. But as a TikTok for magazine manya video na hwe attention for ene ya wi omo e de abeto a ne atia de se hwe papa dum chedu adwuma oye no me adifo eye me fe se papa hwe ni mfi a wanya na oye nyame adwuma na adwuma oye no Sabi odi odo ne anuonyam aka ho me di fo ne obi di papa dum chedu a ho adanse e kire me na mani giye wosono mo kopa visa no mo kwai no hwe di pa bebrebre akware se odi ompene woso nka ho woso ompene na mo ade oye ne so oyi pada yi adom pada no mpaba akode pada no odi gu ni se no de fa nim woso kodu ho na na etwusu akwa na onka ho no no gina nchen no ade e mo no visa sabi e hozo adum chedu aka ne butu no de sra nanim ba na onyame na do no wacha oba ni bi mani so wani sene uya ma papa adum chedu ya nkrata ba ma woni ba o menye nu ho kana fo menjai the perception dosun Udi fansa dum chedu ya sasabon sam ni nua pani
Yama ya de so yeni. Enso Ghana ni free akọ Burkina Faso. Okope onyame favor. A ebi ti wukrom. Ebi ti wukrom o. Eden pa na adum chedu ya nyama Ghana fo. Abranti a wo yesai sabi aburu sabi adum. Minni watam bet emo unim dia wo fom. Unim dia wo fom. Chesa wo ira ba adum chedu ya dinti ubu afu. Na sabi aburu sabi anyado adum chedu ya wo fi aka ompe. Adum chedu ya wo fa nti aka ompe. Me sa adum chedu ya mi busu ani aka be kamese. Sika be didi won ho no. Ono anko obe chese ono abe kasa brese me wo fasi me be odi bi sika dodo. Chapa obi be chia sam kura ka me magiska o. Obi bo di keke kura be tia be tuka ba magiska o. Aya me nyai sa. Na yesa ye asofo nkuma na ye ba na difo a ye ba no. Memu na ba kura na ni nyinya me adwuma ho. What ya papa ni age? Baby waduro. Awa da so gina ne nan bom pai. O gina ne nan more than 3-4 hours. Nipa hunti. Ma de nyame ado apɛ ba na wako ne nyame ya tum. Philadelphia ma pesa mo like ne so. Mo so mame. Mo like ne so. Mo like ne su ni ho be. Na se nyame ya watum na adum chedua atnensa ebi tue sika o eba na papa wonya ebi tue sika o ebi tue sika o ebi kura yeso mbentoa na odi akona adum nyame bia ni nsam edi amaw oso suru nkasa awurade obo suru basa so nche oba ni bi no wa che obo ntua hwe o man be ni etimo mo tan yakopon sa papa nya adum chedua na ne ku na emo woni yakopon na eku biko adum chedua ya osomafo me edifo se mi bi ba the prophetic arena and also for die ni mo a ne nkoyi ameba be kasa biko if adum chedua so betima ba me so o yire kwaji o comfort ya ka woni baji o yire kwaji o sasabon samori ya ka woni baji o man be na etim se kama me o se dimpa na esese owie sene ahonyade pii hwa papa dimpa o adimpa na adum chedua eja wo Ghana hweri pa bebrebe na o yire tumi akono atene ne sama se receive the baby no we receive woni mama fo edwaro mo gen stamp na no papa me edifo me katra boba 78 akohwe ba wunti ya kuntu obire ene ye support twi ni turu mu kwai ye twi ni turu mu kwai mo ma minchiri dimpa o dimpa uri amunti o me di me product bi ba bonten me be ma ye hu adwuma edu do obehu the spiritual tender powder into hugu wiem eno susu enye powder say papa dum chedua de no nemu ayade bia sunsum ya ye onwiram ena makofa ba ena mama na e powder papa dum chedua nkode ena me so me dia me de ba no na we wa ba no mama wa hubi no akonyima obeka ye se fa kwara ne mere me papa sabi aburu sabi enyado papa dum chedua na no ba ba ni do ye ni se obon pae ma no wona oni ni dae nti nyame fa papa nso akasa ena abedi usisim no yegu oba no so one fast spam na gugu a anka onyim enti at least mari nya ofe appreciate when you na ya men say ni din ezdo na boss anyi wono mu huro no oh David me bla akpere daka Madakuku ayo it went me dimpa bo papa dum chedua dimpa na yesa yenso ayedi asofudie ni bi ba no yesuro kura se ebetima bibi sa nti ebu ya bam
o je style na ko hwe ayesa so for ne de pra ba no obe wan so de china no oso kasa ame eje baba jeme oso kasa ame na sim so for obe wan no ba na nyim monse condition ma na haishi cha obe wan se sim asofo bi sabia buru sabia na asofo bi diamant for yerenom in the name of Eba. In the name of Eba. Out of why attention TV na ko Pastor Foundation e boy chidom. Na me kan say me din di odi for akosempi back to back. Me no. Odi for the spiritual tender powder. The spiritual tender powder. Enche ye be launch. Obi obubu ogu fom say team. Odi so kan the horn sane pe. No sorry. No sorry. Adia Ghana for atu omani asi asofo so ye ne time. Eya asofo bi de. Sa branche ne koka say papa dum chebi akonkwa na akọ ede a ene meja we Ghana for bi de. Abanu kotu so butu nyan so men ka se sori wa so. Ka se sori wa yeso. Ene ye wadwin say o ye smart. Ochina man be smartness ye di ase se aduma papa dum che dia fato no so dia papa na ba mu yo obi ti se me sofo ntwi ma ba mu yo ati se den onyame be kasa ati se den onyame be kasa obe kasa ne me support adum che dia ne me so be Bible sam na menya se me ye Bible sam menya asofo bia yom de ade nyame amfa ma wo de ma papa no wanyini ukura de nyame de saa dum ma wanka dia sebe dia obadi maiwa no anka nyanketo o atupa obayi no nka nyanketo o papa de je dia nyankwada basima so da miera bia no papa me be fra okura na baba ka me de baji fo ni nyam keke beta machi yang ganti wiase se yamma ni obi yan efe yang ganti wiase o se ni obi yan no yamma ni efe si eni mi Israel nyankopon dia ne ye kosi Israel si eni vota hwan nyankopon Ghana ye Israel yani Israel onyame kure chese Israel yankopon ye kan papa kaza si movement ena watie entu pa na akodwen na ado akọ movement ni nyame atom papa peja nsa wansa bento odi mama fo yere ma yesa bento be pa chaw bra TikTok ne so uyo bi ri ne yasa bento ni ne mo fe ba fa comment bra fa comment bra 26 years ni obi apeba wanya biafo ababere wagya chidi na papa watimi akọ wo yira kwadum chebia ho na nyame atom watire nsa peda nsa na me ne me fa papa no kra se ne mfie du a otumi gina ne nanso more than 3 hours president of Ben Ayebi Martin of Ben Ayebi Pentecost of Ben Ayebi o hia du hwam me so bi hia du hwam asof para papa do chedua yin na no yusi ye wa asofo kura mo kura ne para no wo mo yusu kura a te se obekọ o tibi ka che man se munturu mu ne mo munturu pada ano so na niama ale Ghana kura ma sofo bi asore a muri mo sa ne papa Anthony Kojo wachi nyame fa ne credit papa bae ncheche papa no de ma Ghana fo nyina ha ene so mutumani si papa ai Antogoyo wache so a no de ko nu
adum che dua so aba mo so matwema no te se ne Sophie tumi dina tamo am ka ne enka nyina abrantie we awaye wato yira wudiem nti kamene wo a so yira wo biem a nti wo pamo no so yira wo biem a uni sa wona waye appreciated God say papa dum che dua kra ebro nsam no de fa so no de ma wa fa unyankopon na wahu na anu ye papa se adum che dua de no ka tell say papa be take over because ade say ya car say de come mechanic ho car tete pan say de come body west for ho nti say papa dum che dua mo so ebro nsam no excuse me to say why ebro nsam no so watimi ma ba de a bro nsam eni to be sin yakopon nti eni omra meka ntre yakopon na wo kita no papa ne say papa dum che dua ma ba na me de ba no me penti sane ma me wo so fana utia tate ne yamama no ahin no tumi yema ye wele mu na bo se ma mi blemu ma oba bi otia wade asia na eche no hwe no nya bare bia na wo se e oba ma no foto no akoma be ma wo fro ne na da no de bana be hyew nti se me ya president na camera mention say DNA test ye be wu fie bia mu ka bo nkoda enya papa fo de amohwe na wele nyame adom papa dum che bia na be gusisi mu o say go in peace go and deliver baby boy ampa wako bema otumi na be gina osisi mu wo de gu yirim wawo abosom kro wafa ne ba unkotu ahwe ma adom che dua but utumi kase wapo akwala na po maame no ema woni wabusuafo ni excuse me to say mama ndim papa mon kane mo bondi mo mani ndim papa wa na se akana ho nsempa no se re ho asina ni onyam yesne sika ne dwete ani onyam yesi sika ne dwete maame e wo sika se de papa tiao wo sika de na uni ba wo ye useless me sira me kamo fa chemo amu ma no nyese me twa madapa e useless itine kana papa da ya ba wo no se wo koda na simpo a kan ho sempa mema ni pe hunu so ya bronsam because onukro wanya mfie bebre no wo de adina na ye yon boy say ye ba ne me kura menya 31 nso kamere se ne ara obi ete se so fo bo na me boy fa ho wow mama ya kanu kuro Ghana so fo ye no ye ho ya no ye ho ye nko ye nim wait the fatality of the Christianity we need to stop quick because if you don't change your so betima ba yeso are ne nyantum sa are ne hypocrite sa are ne tan ye ho sa siseme ko be ko dia papa ye eye sofu bi na chachiro eye sofu bi na chachire ma me nti wo yesi ye bebo wo order for Attention TV the Akwembase Foundation is you ma me ka se mi chiro ne ye kan se nipa adano mi ami nua kodwo kasa le we me pese me kan ho asem bet me pe time me de be kan me pese me kan jeje bi adano mi ami nua ba bi TikTok mi hu okoto ka che ne ma me okwa adom che bi asori na me hwa de mi suin na mi nyaaya na ka me su mi ye bi ama me ma me me ye sofo mi nyaaya ne mi nua ba ne ye na ye me fesa me hwa de na mi su because mama ni wafuo mu nani na ne bande ka ne to an wonwiram asaba mama ni ka sa adum nyame ebe mo white to play am sa mama ni kwa dum chi ho mi suin kwala de osema wanyinya ngu ya papa wu ya wo no hwehwe sa papa di nyansa bi hye ni potrim anso ka first na ya beka asofu beka teze o mama ya baifo prigami no ifru mame dan ye papa John Dramani mama excellency the incoming president I have declared as of nyina mo declare ye me dwan no mo me kan ye opa fa me ho time fa me ho nyana to dwan mame ihun ko jo kasalo we ko sidama mamfo te so kwa dum nyame ho no kojo abuilding nyansa foforo or the yadoye or ye romantic way oh nti se wodie obi ye bi ma na nya ofa me pa cho men say ni din but ya say papa ni ya de papa na still
Hey, Ghana be I am Bawana, eh? Ghana, be ye, aye. I have your mammy. Okay, I say now the phone you hear Nishia. Oh, she are. They are here winning. I already. Hey, you're right. It's about to tell you by 4 free heaven. When you by 4 so free heaven. Or the phone here Nishia. No swinging in a rat in a year. Into papa to tell you any back, no more, or bomb pie say. Above our pepper, I want to tear bread. Ha! Missy, me, Obi Bamos or pepper, Yammy farms money, me bomb pie ones are, me bonjour some pie. There be your cassette yammy. Me chona, you take the money to me. Or say my own market is at my me first born 1.5 year, second born 1 year, a bosso. And I'm going to mama software. Deeper life software. Now me in a wakana. Now me kwa jibisika. Papa de catch me say, excuse me say, me ne me yene da me hunya sasa me bobo scan nti mankoya juma na manoa. Anka me dey me yira ba fi. Software e na kasa kwase kasa we kire me. Software. And bi oti I no kra people so we asini no ma sika kwa yi me yire fi hospital ne ba fi. Sa ni pa me no wan ni nyansa. Wan ni nyansa. Abrantie, wabo musuo, fo no twitwi fom. Na pamper fo mi ni we no ko pa dum che bi a chese papa me kan wa. Na me ni nyansa. Ha? Adu bi che bi na no oba ne be daaye. Ni de so bompae. O se urade hu ababa yi mopo. Owie no say I am finished. Go and have your baby. And then FSC. Inti da ben na Ghana ibe hu nyansa. Na we abana wo no kan say papa me kwadum chedua nyame ho. E no wa pie mu yafunu mu. E na ama manya bani bi. Hwe abrate enyimi hu sa shada trans na bisa. Oyin say how many places na wako? How many places ni yamo event wa de wura so physical. Hey! Azofu bi hwe turumo, akonfo bi so hwe turumo. In the name of Eba. Now what me abushani na no sebse mo hia deliverance, mo hia Bible. Enye se me di mate mo hia Bible. Odofo mo hia Bible. We need a spiritual deliverance. See, and to my spiritual deliverance, I'm abushana. Something straight. Sister Americans, Modi Matana, so also my water, so the never have been unyabi. 15 years plus. I won't call hospital out. Must say, she knew. And I be chum. And no be Gina, me, let me park in a car. No, catch him, said, there's a man called Mr. Nyavo. He's a very respectable man. I respect him. I cherish so much. And no, catch him, said, Sister Simesi. What pepper when you be? Na my be for the main car and pabo. And I might be go see some no catch them so. And I'm say, catch a sister and say. On top, just ordinary 7 bottle a sachet water. Back 7 family fee. And you are here me. And I pray for the lady. And no kitaba. Me sin so no ba my boss on pie. Man just piama no. They be no back. No go deep life. They don't believe those kind of things. Back be no back. Na mine so ya be catch say. Ade na so funa ya ma no. We sane. And I'm go. I don't tell you I'm follow now say obompa say kon men ko ye boni biem. Go in peace. Even so Sam, Mr. Jamestown, a ponano about 10, 11, 12. Come here, man, for ye prior to my hem. Go and see. Come here, the foreman, and the foreman going to be room. Hey, and if that is before and the four Baba Kuno Jari, Ubicum, who never Mahosa. In the answer, send an offer right of Sutton. In the other, Cotois or Cotoba age. Nation, buddy, charge over. Oh boy, Malay Econi. The producer has who I said, I don't want any prophet that I was saying. I bet you some
and some I ever carry a canoe crew. Me, and yes, Papa, do you Papa come pay? And come pay. Now, so I need for. And get pile or build them, maybe. Maybe this time quite a bit soft one. But didn't style the ivy. Could you stand over you? And if a man open Musa, charge you over. Nice was a gun a war pint on Shadros. Or the charge you over. One no should himself the seminar who Bema, Nebe Mano, Buddha Matata, or Hulu, and also Kutu. No good sound with Triso. Where's I said, I could to know tree at a nice pono boss, a nice of Bacos Robois, a do not fair cash. Beruban and able to be broke. Only a waffy, able to be with a fairly be a thing. Government should protect that place. Police people should give to protect that place. I can find direction. Now, I don't tell you I can't Suleabu. In Keboko problem. Me Suleabu. Go in peace. Now I call Usu Babano. So I don't tell you I can't so Crameno. Me Chow Neco. So I don't tell you I can't so. Me catch us say, one here, you never hear a cry of a baby in your house. And yes, I don't know. About your more likes, no, so I'm going to share video. No, we share money per 5. Now, as I was the hitting a fireman for. Now, while we need power here, Juma. Now, Yamia Bompa, now when you're banning here, wouldn't scam out with you. Eh? Coponano, Nakoe. A different man, or an also of what, or what you could see. Mimi ni di for ba wa jobi kun a nipa na su ya aya makogu bentu om so ko gudi for ba no so ne ni ase me na me so case nim na me ka che ma me so nwane na ase me ba na no de ai ali for ma no bu ko ro sa ya de na odi agoro so di kun o mu ni kun ti o de no no twetwe na fem no o pa bi adi arofo media the prophet and Kakwesi. Now we can say a high attention TV. Now attention TV is TikTok for me nyata mamwati. Now we can say share video and subscribe to YouTube. And the link in bio to link in to bio. Share. Na mo nimre. Na happy. And I be say business so for so bonne so. So for me kan okre. E pa cho. Obi awe na ntuko to just aso benya ba wonya you na se papa dum chedua emma the good news about the peace, about the love about you. What is wrong about it? Me can say papa no abushafo amoye sa no bow down your head and feel ashamed. Nyame pesa. God is a decent God. God who blessed, who increased blessings abundantly. What is it? Baby, I taught to pass a film. All of all, I say, me chat as a miso.